ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but shispa % ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number ka senjuk ki clear nong sen charge nong Mausen Ram CNRD block ringkat ka jetri lang bat u MLA ka Mausen Ram uba Olan Singh ki seng balang baper ki badan ha ka Mausen Ram CNRD block kila buthong ban lej budin bat ban dawa ya ka sarkar ban kintiu civil subdivision ya ka Mausen Ram ha ka jelang ka balalong ha ka sinong Mausen Ram labu ya ka thong ban don ka jingya tali na ka benta ban yakun tat hadu banda penurlong ya ka jingdawa ka bajob kaladon ke jing penpau na kalian ibabur kirang basnong kinong yalam jong kisnong goper kibadon saudong jong kini Mausen Ram hamtam kini kirang basnong kibadi kinong sisya kibadi ini kisnong kiba kaput bat kini ka border ke jongi kila penpau yesipun ki jing namar kini ka Mausen Ram jongi ka susah haju nado ki post nem ki bamswa hadu benta kila penpau ye ke jing penyau baya kini ke jing dawa ke jongi 40 pun gulong hadu benta ni tu api ba ngilama cibun ki jing hakabe dei bat ke jinglong jingman haka sensar ka khadar hagani ka dong ka than ke jongi bat ngi dei tang haka civil subdivision habangi pai habe dei bat kani ka surok ka jongi nadu nangtei na po Wailoi, Mausen Ram, situ sebalat umpung, kesurok, ke condition juga kesurok kalau kemasni hadu kata-kata. Kalau wanra, ikan jing nong ke bakrau hadu kata-kata. Ya kini kejing gilamat lagi post dan. Tikumta kini kejing elang kejungi mentasi kalau ban pensengau ya kini art ni kimat kawai ke benengkong do ke civil subdivision bat ke baar ke dei ke surok. Ke badan gamban simkiano dak ke bos organ. Bat ngilai kodru hakini kejingi kendu lang kejungi bangin kwa bane kendu hamtam yo chief minister badan burong kejungi baginyo ban pensengau ya kita kejing kejungi ki bangi yasem hoi ni ai kejing khublai ya kinong elam kejungi nadu MLA ubaju keren po assembly ya kini kejing dawa ya khublai nang tahu MDC jongi ba alben ibadang sian ngi lembaga sosial media bama rengkat bagi perlu jongi hilayo ban pensengau de sekretariat hakmat chief minister ngingit scam mana kalian jong ka sarkar kan chip kia ya kini kijing dawa bat kumta khnang bandang penskam ya kini na kalian jongi ka senjuk ru ngire lumlang mentak krui kepada poi de kispangun pangin budin ya kini kekam bat pangin wat ya kata kalat kelenti Pugnu penginyo ban pensengau segi bor sarkar ya kini kejing dawa kejongi bat ni khmi lenti pana kadang ka sarkar kan sengau bha ban simkhia ya kini ke benta bahkan khot yengi penginyo penginya peliu jingmot penginyo penyakran khamtang penginyo ya ka bangin penpau ya kiti kejing kejongi ha kejing penthut kejong slap ubajur kumba kalong ke Mausen Ram berkatan Mausen Ram berkawai ke yo katakan nam ke bajur selap tam hampa pertai ni kwa pan pensengau habaka dei ka wei ni gisnong berkatan ke bajur selap tam hampa pertai haka juga por kat nongi mat kita kijing kijing jenjar kijing sitom haka let kawan kinong yo kinong hat kinong khai bat kiwei haka bakin ket ban ba ikimar kimata ban poi sigiyo katnu kejing na kabenta ki bapang ki basitom banlang ni na Mausen Ram ungdan ni haban be selu
ki kentai ki bapang ki kentai ki ba armet ki basitong kat no totally ki case ki bala dejia bala suklat no klem pat di por siteng lenti nagade ki jinglong jingman kemungi mat mata Shakiway ki dom jong gejala ya ki block la kentiu shaki civil subdivision ya ki civil subdivision la kentiu shaki district bangi iro bon totally ki surak ki project surak ki baka sarkar kala pentrai sha jadi kerman bakani ke jaka jong iro ka sarkar kan le len kumta wan ra e kita ki lat chik penroi ngidam don sipun kan ni dom muslim ka don sipun kita ki potential agabidei bekejinglong jong gamariang kejingdong jong gilum kiwa kaban kring ya ki toris kinong wan jong kai perthai andai kejing tuna ka long betba kita gini bentak mengalak dau syakmar kejinglong jingman juga surok kejing bombiang hagi development kala penduna shibun ya kejingwan jong ki toris kiwei ki jaka ngilayu i bakatno kiriu benthai kiriu paiba kilayo ban imja kpo kalat kamai kam hakani ke juk hakani ke perthai ke bekerdu kam rujang tigi kwa pada kani ke jing simpia juk soka kan solve not ikiti problem baru khai ye ke gi bengilama ye kita jing ki jing jenja ki jing sitong ni par koi di pemat penkut no menta ngidon ke jing kermen ke bakrau ba lembah kani ke jing ye kendulang kani ke jing elang ke jongi ke jing khliu jimbot ba ke jing ai jimbot iwei ngilerai kawai kesur bangin yang teli kawai bangin dan kanu ke jing sngoper kenhun ke jing sngoper dakumni kumtai handai teli kan mi kawai kesur na kani ke dom musnam ban pensngau syakasorga bangi landon kam kerki ya kini ki kam penroy habiliang baro kindia kelam daklan ya kai ke ba ki ramba ki ba mensua ya kani ke ju ke subject kila jukren di ai play dan tajo biru ni lawan klet yaki kum kinomi khmat na do po ki bangshwa iba dp yang ju bambuai baru play iba PNC ex MLA jo kani ka mausa muselsi iba laju keren bahaya kani kamat nang tai iba HM Shangpleng badai ru haju kapor adu minta budi spokesperson juga government juga Meghalaya pat kiwei pat kiri urang pa kiseng balang ki bala mi syakmat nadu kipor komensua bandawa dekum kasunjuk hagani kapor ke bamenta kasunjuk jogi kli tersusha ni soto bang idon kam ya kata kasunjuk ke baklan kasunjuk ke banle kasunjuk ke bayat teli kenang bar ki babun ki isu ki babun ki kam ginyo ban ya teli lang kawai kenang banginyo ban pensgau ya kita kijing baro sya kasoga bat ikmilti bada kata kajing teli ke jongi ha gini ke benta kan wanra ya ke ke babha nang ni syakmat habidi bekeni ka dong ka than mo sna i par kowe